Best collection Mizo channel clear tu te Sipai vek ole Myanmar lam chan chin han ngai thla ho le teng u Myanmar ama military council in thuneina anlak nuwa politics din huna wanga Mizoram ral tlan te chu unaw ang taka lo tran pui tu Mizo forum chunga chin mi te ai ole ram ai o alom thu Mizoram o mek chin state chief minister hlui salai lian luai chuana soi October ni somni pakwa a Mizoram state aizol khopuya man avoi som pakwa na Mizo student union general conference a guest of honor asom salai lian luai chuan chutiang chuan lom thu a soi ni ani chuan Myanmar ram din mun soi chian thei alani lo wangin do thei takaral tlan te tran pui chhun zom tur le ral tlan te zinga po thil ti sualte om thei wangin unaw anga hrethiama ngaidam zel turin a dil sak bokani Mizo student union president pulal muan zola point an theina zonga ral tlan te tran pui an tum thu le ral tlan te chu eile baran tlak cham lo tur thu a soi ni chuti rualin Mizo te po indona awangin tunma in Myanmar rama mitam takan tlan chhia a chuti lai lo tran pui tu te chu kan la thei ngil lawa chu wangin tuna Mizoram ral tlan te chu kan lo tran pui let le hi kan mo phurna ani ti in Mizo student union president po hian a soibok heti la hian military council in township somli ti lo ram chunga primary school zongjong hong le vek turin ruam manna an siama masenu le pa tamzo kenan fa te school lu ti ran du lo thu an hriat tir ngal November ni khata tangin region le state pakwa a township somli ti lo rampum huwa pa buddhist pui thiam school telin primary school zongjong chu hong vek turin military council huaya covid control committee in thu chuan siama yangon khopuya school no pangnu pakhat chuan kan kaltir lawang tunma school an hon po khan kan valu tir chuang lo tuna huna to lawa school po kalse engma an thiam chuang lawang ti in a soi chutiang bokin ayawadi region paten kho anu le pa te po in kan lu tir lawang heti khopa din mun chia a min tilui tlatani po in damlo na chuan lamin kan kaltir don lo ti in an soi ve boka Lucio tual chung mi pakhat chuan ati chan chu international ram chung din munapa ngai to ti alan tir du wang chawani no pang ho hi school kaltir chi ani MT ila alani lo covid po aron chuak le a no pang te ta na rem lo ani ti in asoi ve bok hetianga school hon tumani chungchang then khat chuan tunaram chung boina ril rulak pe na ni thuan soi ve boka chuti rualin school naw pangte chu gorilla ataka tranga sipai te in phen na pho ang lek an ni mai hlo thon na umbok masera khain lamanu le pa te chuan kan mun ma hi azima kan kal lawani chuan engwange ti ani dona midang te ti dan kan en photanga yang helama chuan thil danga boina omlo wangin soithia maharani ti in nan soi ve thunga covid tho thar le wakla ya military council in school la hontir le khan Rakhain school tamjok chu pangai takin ankal le ti hriatani heti la hian fir fiak sipai hruai tu min ol hlang chuan thita sarkar na thok tele anveng kholal te chu choi moina tangka pui petura ati thu hriatani chutiang chuan sarkar department lam chu fir fiak sipai hau tu min ol hlangan thu apek thu October ni somnia thu chu ania he thu chu hi phek kwala ya cha ani bok chu kai hruaina pakwa te chu September ni somni pariata nei tak military council security peace and rule of law committee meeting note 5 2021 a minol hlang chu alo sei to ni a hriata ni boka minol hlang chuan thito sarkar na thok tele administrator te chu choimoina tangka pui pek le an chung te tran puina peturin Home Department le Ministry of Union Government Department lamin soi hona naya report peturin thu alo peto bokani chuba ka khopui chunga security khawtaka kalpui turle Home Department le Sipai lama thokho thaturin Sipai lamte thokho thaturin minol hang chuan kai hruaina lo pechuak to boka khitit media chuan minol hanga kai hruaina phek pakwa official letter chu andonga chungte chu atul anga tarlana ni tur thuan soi ve bok National League for Democracy puipa patron ber pakhat uin thein chu thunai na la tu military council court in kumsomni chungtang turin achung thu an rel October ni somni pakwat lai lam khan Nepido lock up Dakana District Special Court in National League for Democracy puipa uin thein chu kumsomni tang turin achung thu an rel ni in aukil umin luin chu anem
heti la hian chin state marlam Thantlang khua chu October ni somni pakwa choma lamdar som vel khan military council in khochung hun rukvel maya an hala wangin chena in somthum chuanga kang chhedeu vek ni in Thantlang khomi pakhat chuan a soya khitit media chuan chena in za chuang akang chheto ni in atar langthung ani chuan Thantlang din mun chu a chhle a military council sipai ten Myanmar bazar bula CB bank ka mun khat anu dar khat le minute somthum vela TBC bek in bul mun nga a chena in an hala kang thel tu te an omlo wangin mei chu me mi mai the ni lova chu wangin in som ni atanga in som thum vel thlenga kang kai ta ani ti in a soi chung mei kang thel turin mi pui tu ma an omlo tluka ni a kang thel tur kal chuak chu sipai lamin an ka le mei dona wangin tu ma an kal ngam lova mei chu a kang kai ta zelani Thantlang Myanmar bazar veng CB bank bula chena inte akan chan chu military council sipai ten lai puya an ka wanga ni a chunhulama sipai ho nge nan hal le boka akang na sa zual ti hriat ani he thil thlen chan chu jing lama mi pui in roka thil lo ru military council sipai pakhat chu Thantlang CDF lamin an ka phluma chu wangin military council sipai te thin rimin khochunga an ruan ta ni in khitit media chuan atar lang Thantlang khua hi September thla khan hala lo ni to a chena in pakwa lai akan ba ka kang thel turakal pastor pakhat chu military council sipai ten an ka phlumani kha chu mi hnu chuan khochung mi zongjong deuh tho an tlan chuak vekani ole khati zong kha tuna ta na video kan ngai thlak le kan thlir ho thei te chun ni le ta video dot le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mang tha le vek ole